Bu köprü eski köprü kızım bu da. Eski köprü. Bu Nikolay köprü de bu. Bunu keyin bette kichkina arık var edi. Arıqni cho'ng'aytib tashlashlarga bergandan keyin tug'anlar kanal qildi. Anam köprü saldık. Ol ko'p yil bo'ldi o qizim, onu esimizdan chiqib qoldi. Ol o'zicha buzilib ketdi. Mana hozir endi ikki respublika o'rtada köprü saldı. Albatta köprü mana bugun osig'imiz shu kundan boshlab ikki yoqqa erkindik. Juda qiyinchilik bo'ldi. Bu köprü Tojikistonga ham qiyin bo'ldi, qizlarim bizga ham qiyin bo'ldi. Mana uni ochganlar barchalarga rahmat. Mana bu yil söyleşiler жүрүп жатып, эки мамлекет келишип ортодо курулду бул көпүрө. Жалпы сметалык баасы 4 миллион 800 миң эле, жарымын алар берип, жарымын биз кылып, үстүңкү часыны биз кылдык. Проезд частарын коюп мына. Ошону менен азыр бүгүнкү күндө бүтүрүп, проезд берип турган убакыт. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу Рajabay Ахмадович, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары жана өзгөчө ушул чөлкөмдүн тургундары. Уважаемые братья, уважаемые коллеги, уважаемый Rajabay Ахмадович, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить тех, кто принял участие в строительстве данного моста. Действительно, данный мост мы можем сказать и можем сегодняшний день называть мостом дружбы. Потому что данный мост соединяет двух великих народов. Уважаемый Акрам Камбараевич, правительство Республики Таджикистан, с этой мудрой политики основателя мира и национального единства лидера нации президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, проводит различные мероприятия, направленные на укрепление дружественных связей с соседними странами, в том числе и с Киргизской Республикой. Благодаря усилиям руководителей наших стран, основателя мира и единства лидера нации президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Республики Кыргызстан, уважаемого Сооронбая Жээнбекова, дружба и сотрудничество между нашими государствами укрепляется и развивается. Yaşlarga nasihat, ballarının sıvak boğla, yaşı boğla, merhamet, kötü yemeler olsa kızıla, pazara varmasa pazara kızıla. Qirg'izlar bilan tojiklarda biron nima yo'q degan gap. Hammamiz bir aka-ukadak o'tkazadigan hayotni hozir shu bus mos bo'lganda bu yog'iga yo'l tamom yo'q. Bordi keldi ham yo'q. Bu albatta qo'shni hamsoyaga to'g'ri kelmaydi. Hozir endi xudo xolasa mana yaxshi bo'ldi. Undan bu yoqqa qalbiga malol. Bordi keldi qilib hamsoyalik joyga qo'ydi. Бұл көпірі Тәжікстан мен Қырғызстанды біріктіріп тұрған көпірі еді, канал арқылы өтуші. Лейлек районы менен Сағда облысының Ғафуров районының көпірі. Бұл көпірі 53 жыл құрылған екен. 17 жыл күз айларында чоң ауыр машиналар өткенде талқаланып бұзылып қалды. Толығыменен бүтті, мына үстіне кішкене асфальт басып қойса ғана машина өте өреді, пока азырынша жөө жүргіншілер өтіп тұрады. Бетонның қатып қалсалар үстінен асфальт асауыз ошолмен бүтті. Соғды обласының жетекшілігі менен, Баткен обласының жетекшілігі мына өкмөттүн жардамы менен биз сүйлөшүп, ошол көпүрөнү эки тараптуу бирдей баштап курулушуну, эки тараптуу бүтүрөөнүн дагы
делимитация, демаркация процесстері жүріп, ошонун жыйынтыгында бул көпүрө кимдин мындайча айтканда тарабына өткөн болсо, мына ошол бойдон калсын. Бирок ошо ага чейин бул көпүрөнү оңдоп, эң негизи ошол жергиликтүү элдин карым-катнашын жергиликтүү элге мындай шарт түзүп берели деген максат менен сүйлөштүк эле. Мына бүгүн ошонун жыйынтыгы чыгып, көпүрөнү мына элдин пайдалануусуна бердик. Мен ойлойм, бул көпүрө баягы жогоруда биз белгилегендей достук көпүрөсү болуп калыш керек. Себеби ушул көпүрө аркылуу эки элдин, эки мамлекеттин жарандары бири-бири менен карым-катнаш ушул көпүрө аркылуу жүрөт.